Fatalo fatu ila anga Samoa nei foi e so fau malo le soifua. Le tautua fai pea lau Samoa Entertainment TV mai Samoa ai usi mai al whaafonga i whaapoponga o na Atamua i nei aso. E le se whaamauningo tua inga se sele na whai el tangata palo tau le tu malo vai maunga wha. Whaasanga i le mataita maita i e to tasi o le tu malo o lo tau wā mai mali i e to whailu la dronu foa i le palemene. O le mta upule na angia nei le fono tanga le fio angawa pia i le vai aso taluai. Matua ia i le suita wata maita i le fionga ia to nuu fua moli a mitona imisi. Ilona tu ai o le ofisa o le miliona ta la le tu malo. Talu o fasilingia tu pelpoloketi. O le tu malo leo vai maunga wha. Sa fai pule mai ai le fionga whawalo Harry Schuster. Mai ia sa unua i le se seo tua inga. Awa o le mafua anga o le wha se e ese o le faltua ia to nuu. Mai le tau aveina o le poloketi ona o le palota, ai le oni tupe fesilingia. O tonu o lo tau wā mai lalo le fua, a le vai ngā wha aupo whai, o le wha tuatua i le tua Samoa o tasi le fas mo vai maunga wha. O i o le sui tau wā, a la mangoto o lo tau wā mai, ma matai a lii o le fio anga wapia. O le matai leo wapia na ia whai atu o inga, o tātou tāo fialo na swafa, pei tai. E to tonu o le komiti a leisi matai o a lii e to whaalea e tau wā mai malfaltua ia tonu. Ma moli mawina mai e le tātou pa anga na iai lea tae au i le fono. Le wha amalulunga a le sui tau wā, o le HRPP i le sui tau wā a le FAS, ma wha alia le wha te ia o ia i la fonga, a le tasi o ana komiti i to tonu o le fono i lea tae au. Ai mo ia lava e lea ise anganga tau whaaleanga. I le fontanga tu stala man komsino whainga palota le sunga tu e whalolo tole a Fort John Stanley. Na ia sauno o le soli tu la fono le tau mawhai stangata po oni tangata e whaaleanga, whaalaau i loa mtapen penanga a se sui tau wā po se vaenga whaupu whai. Inisio tala, to e tolu vai aso i le palota tele, ai to e angia mai fo i leisi tua inga whaale tu la fono. Whaasangai i le taitai o le fas, le sunga la auli le mali e tuapula te vau. Mali ipotia le Samoa Observer o le aso limo o kuso, le whaamaunia ane iai, e le pā le mia tausi le fionga fia mena o mi mata afa. Le whaiola na lo ia whaasanga ia la auli, talu ni la fonga na ia whaia a o ta amilo ai le fas i savai. O nā la fonga e so tanga i le maliu le tamaita i Professor America Samoa Caroline Garbutt. Au mana tū lai mai leisi fo i alo savai. E tau tino o ia na wha tonu e fia mei. E alu e be ese mai wha maunga le oti o le fine le nam leu. Peo wha iei nā mea. Pea leu fiu finga o le angasala le whai nei. A whai lau o tau sao noi le tunu. Ela tato ta alo la. Nanga ele ma whai no tau ai maa mai ai matou nofo pea. Tau na malama lama Samoa. A tau so o le pelo. Ia o le peo le mafuanga na mai ioe o avela o whailoa i leo leo o lo whamoimoe lea o le fuu whatulanga i lo ia e tau aveina le mataupa. Ia atonu o le aso e whatatia alo ia i tei le tatou whamisinonga. Ia o nā alo ia lo leo si tatou mataupa o al whamoimoe lena. O le mataupa fo ile nā. Leo lo moli ai nei le tamaita i tu stala telavo ia Lise Marie Schmidt e leo. Talulo na avatu o se tusi. E longo ai leo whaatatau i moli mau o le mea na tupu o lo o ia teia. O le tusi lewa le nā o lo o ta uatua ia Lise. La lafono tanga ma le tamaita i pāle mia i le whaletali malo o le tau mea sina i motaa. Ma isi vae ngai fisosoani il suasu e ngā leo. Peita e manatu leo e le ai se wha mao ninga o le nā tusi. I le umane o le lātou suesuenga, ma lātou mōli ai loa Lise i le tau whaatase, mai ua atofa ai le taimi o le whaamsinonga o le tamaita i tu stala, ia Novema o le tauthanga nei. E se fulu isi moenga fōu mo tamaiti leo le atau au natu, e le kampania le Island Rock e tonga fuafu a mo le whalma i tu tonu, i le motu tele i Savai. O le mautanga ngase le i tua sivi le mali e tua tanu mawhili le lua. O le mai aso talua i le antau awa tua i fo i se fulu moenga, mo le whale mai o tamaiti le tupuatam se me o le imutotua. Saunoa ai le sui whaatun sili le sunga pali Dr. Tito Kamu, e whaafetaia le Island Rock, talu o le taimi nei o le pepesi o le wha mai, o lo omana o mia te lava moenga.
Ai ua whaaftai i le arolo whātua le Island Rock e whaamalia le vaenga o le au nanga le matanga nuenga. O se taimi o le tai au le so le a whaopopo i fo isi moenga i se fulu o tamaiti i le mali e toa tanu mawhili le lua i le mota ngase au tu i Savai i tua sivi. E le onofua i le kolu se mumu le lato fo i pito la awe fsoswani a inga ua fia i siamo le dengue fever u pepesi nei Samoa. E pe ona sa nolo na pristene le sunga tau tala mawala i lunga o le ofisa whaasala la wale malo le 2AP. Ia o lela wa tu ina maila le lisi o ila ia o matonga luenga o le toe anga ia tue toe tilo po ua malo lo singa se ia wa tato tele mai lo po o pisi ia tue manisi tu langa fa pena au le aunga la le mato fa mo le po o yeni mana onga po yeni mana onga ia le mea la mo fa sa le nta ina mo ai ia na mo se tulo wa leina mau le ia e fa ma a fai wa mano lo si le mana mi se so ia e leila so mo vai Le fionga tau tala mawala le pristene o le kolu se mumu. Peita in sao noai fo il palmi a tausi o Samoa, fia me nao mi mata a failfeilo inga matustala i le sao fa au o le malo ai o le numero tangata wa fia o e o mau soifua mai lato ua maua yaunga. Ua o atu i le 5 afe o no se lau fitu se fulu i lato. Ua ali ai aunga o le fiva pona iwi. Talu mai Januari o le tausanga nei, mai e 2 afe o no se lau se fulu iwa. Ua wha maonia i suenga wha pitoa le wharema, laboratory tests. Ua fia i le wha e afe fase lau, fase fuluono, ngase fou, ua pesia i upolu masawai. E au fia ai le tolu se lau, fase fululua, ua wha maonia i suenga ale whanemai. E o mai le so, e tofa, ua wha maonia, ma le to tasi o lo masalumia, ua maariliu i le nei whamai. I le teimi nei, e se lau se fulu 5, ngase sa tau fia ile falma e onus fulfa ngase ua toe manuia ma tea itua yo la tau ainga ai 5 fultasi ngase o lo o tau fia pea e le se tasi o tau fia ile vaenga mo ngase tingaina o lo fa au pea nga duenga ale ofisa tu tonu o fa lave fa fosei ale tunu o le New York o le whanaina, o le fumigation, o nuu, a onga, manofuanga whaitele, whapea tātou ofisa whaingaluenga. Tailau whaafonga le tautua whaiwhaipea le Samoa Entertainment TV mai Samoa, ili nei fo i tula, mana Atamua. Whaktai fo i le Wendy's peace sign, o lo i funga lei, mo le ofu matango fie, ai whaasoi foia.